Session TAC na Fongtokpa Wafamni, Makogi Media Clarification Makapuni, Quasi Best of Zeraga Sigi topics at Hamzabani. When Kardang Musigi Mangwana Selactinida, I Tamzage, I Koi Thadou Inpi, Sadar Hillski, General Secretary, Longwilel Guitina, Indigenous Forum People's Manipuri Chief Advisor, or Nasu Dabiba Loinana, Manipur Labor Tonganba, TV panel discussion, Tinga, Togba, Tongdang, Laura, Matamatam Oiba, opinions in voicing. Yamna Pungtukan and Bokel Ibadu social activists Uza Asang Kasargi Matakta FIR Ama register Tobani Kangpopi police station that Tarikara Mangasida Adu complain Nama Madam Sinakagino Haimatam Daikugi Kuki Kamjong district Kuki Kunjani Tangboimang Kongsaine Aduga Tengin Baiti Hairibani si Akugino Wina Captain Hati Bigi Tangdoksigi Matang Seneduga TV discussion amada ko asang kasai maike digi misleading tawduna community da hena koigi communal tension hena wangkhatna ba dugumba mai maka happy hona haibadugi maduda base tawre hairaga bharatiya nena koigi sangitya BNS ki section 196 for promoting enmity between groups amadi duga section 356 close to for circulating misleading information through digital platform sigi makada FIR ama register tobani aduga masida akoigi lana akoigi kano taw chandok na misleading taw na bo honai kanglup ani gi marakta nungayan da ba ungkhatna na ba dug machak ama ko helle hairiba hiram singhida base tawrakanda aikoigi kano si FIR se register tobuni haitare tuna masigi mayokta tungan ba FIR se handokadabni haiba akoi mayamama khulawama mayamam khaklai haitare aduna hujik haikriba misak ani asigi koigi magi laikidaba si express pi na ba koi chief minister laktokoi wafam sida ahan bada hujik manipur de yam kanna koigi illegal immigrant ki issue sing adu hujik sune koi census tawdinga mangda before delimitation mamangda NRC natraga manab mechanism ama sinarakan masi hana clear oyu habna chingba prajar ge chawa voice mujik rest tawriba matamni sida akoi mit hairiba ani si indigenous people la akoigi lehouse sida akoigi chawba dugumba indigenous kanu misak oibra citizen oibra natraga karam haido hana khangdok laga tawbane hena thawong singdu chatharakbane hena maduna ena fagani habna tingbai wafam saida base tawkan thamkiba wafam da madugi mayokta akoigi thamakbane haidare duna masigi posi thadouga haidiba kamjong da siriba ani siga karigumba maram amatta da mari leinadi ena akoigi kanu sina akoigi Thadou student association amu clarification media clarification chirol je thangalakpani masida hai chita seng hairakanda masi Thadou inpi Sadar Hill se ta sengna fraudulent unrecognized proxy outfit ta seng hairakana koigi thamoi sengdaba adugumba koigi outfit amakak group amakak ni haidare madu pukchel sengdaba amakak aduna kuki supremacy gi agenda puba duk group amakak ni maduna henan nungsina da nabai damakta koigi Thadou haibasidi Thadou oina dum leijagadamni magi identity magi clarity magaloina legadam distinct from Kuki tribe aduna masigumba mem sagatle harakan Thadou bu pusinda bu honarakpa amago aduga koigi masidaida connect ta hona bu honarak posai gi matang seida yaning da ba aduga Thadou inpi dasu Thadou inpi si akoigi Thadou oina leita ba haitare Kuki supremacy ge dugma agenda carry to ba dugumba outfit amakani haina maral sirakanda phungtori aduga loinana register tawki FIR se handok na bidamakta makhoi gi maikai diga appeal tropoi wafam ne duna hiramasing matang de koi ne jana ngasi gi topic thamjabani khana naina bada saruk abina bidamakta koi studio da ngasi lengsin dun leibidi besi social activist han bidamakta da oja sankasar oja tram nokchari ani subada lengsin bidi besi UCM gi secretary general oja SHANTA NAHAKPAM ni oja tram nokchari ahum subada join to begin Thadou leader oja Michael LAMJATHANG su aten madang manungda soina join to bidani ahan bagi se oja sankasar laktige oja ahan bagi se oja da thambi ke bojana wafam aduga laiba FIR thangatpagi register tawpagi sigi step sipok lai aduga hujik akoigi TSC gi maikai digi masi handokadamni habagi amna akan ba dugma apilam khaksu lai haitade ahan beguina laiba kanu sida ozagi response kamai thambini goje chan akoi hana phap tagadabase misleading se kanana tawbuno aduga escalate tawningai se kanana honabano haibase akoi point hana yengadabani adana ngasi koigi sigi northeast window gi tabiriba mayam akoi phajana phap taminaba ama changi aduga ichi no cookie singda ahanbada ina request tawning bai base aranba pau punsan santholaga maram matam chadadana mibu adum attack puntaw tawraga akoi maseng heta kariya se provoke tawraga ama loisale ama tawba kadai da soibano kanana aranbano haibasu fajana thijan khangdadana
heta moige apamba ama aningba ama story ama narrative ama dum semlaga aranba ama dum semlaga tothopase masina ngasi manipur da akhoi thokliba pamdaba hinsa mayam se thokpani habase akhoi hanna phap tagadabani aina hojik haijariba kaino topic to mari leina very clear ai thamge complaint tawning ba tawba FIR tawning ba thaning ba maram charadi tawsunu karisu madunate adubu any complaint tawe dana zero FIR to the maram chada the police na madugi accept tawramba case lokhalamba tarade adum police ki mai thiba su tum lakani aduna anybody na complaint tawe aduna heta akhoi tawgadaba mande aduga aina amu haijaning bedi hoje conflict manung da asigumba kaino tawbase accept tawba yadaba pot lei conflict manung da pamdaba tho mayam thaba mayam thoi adudi loina magadu loina FIR tawraga chalo ko kaide kukina mi hatpa mai thukaiba gari thukaiba mayam dodi hana phagat piro aranba akaiba mi gi kaino pamdaba sigi kampopi degi imphalakpa da gari mayam lutpat tawba mai thaba sonda akhoi ireng da wapong da pamdaba thaba mayam thokpa village chief da akhoi threat tawba aduga mi gi get da mi gi nung thukai ba go aduga akhoi lemokong da mi gi yum mai thaba gumba aduga sigi konsa khul da tawriba mayam si akhoi police inkari tawraga lei haiba question je chawna lakani go ani subada akhoi ngasai kuki na FIR hack kampopi da tamelong da chambu da het tharade imphal yawba imphal da akhoi na thaba mayam se na sek mai lang da ba pale lang da ba ko litan la asina karino sisu question chawna lei ko si corruption oibra bribe oibra haiba se thikala kani akhoi na su FIR mayam thaba lei ba ado thade conflict matamne na ado maram yamna region nang oiba directly mi bu threat tawba mayam akhoi na cyber crime da aduga OC da mayam thaba lei ba ko adugi potu swaida dum leng dere ba ado moina he tharade hetta cookie je yam chawba mong da moina government su home department su moina paiba mong da tawrali base karino haiba ma public na thithorak pa matam lakani madu soidana aduna akhoi gi police officer sing su maram chaba chadabdo yeng iko chamana tawro FIR do maram charadi paikhalo kaisu kaide maram chaba chado de yengbio aduga jingda cookie singna FIR thabaduna register tawba akhoi gi tampak na thabaduna adum null and void tawhan bako accept tawdaba kumba mayam sidi public na kari gino haibase paisa chaba gira kari gino haibadu thikalakani hojikti aina lakchaning ba point di si haidaba yadaba hana ko maram du icha chade aingon da togadaba nate aidi siriba victim aduda aduga cookie sing aduda aina madugi yade yae haiba ngangkhiba maduda challenge tawkhiba karimata leite aina hangbade government ani aina haibadu di chief minister tani aidi cookie da haiba nate aidi chief minister to the counter tawbani aduga government ni reply pisunu ko adona mase cookie ga hoji hairi baduga litanda mi ani siba imung duga aduga hairi ba hoji ke longolai koite haiba duga aiga madugi aina hairi bangang li baduga nainari baduga karimata subject to topic to mari leina de aduga hoji longelo koite hairi banu pase koite ne koite se paite zo ne abako masina kamaina thado cookie amu changsaliba sisu sento senjing tawraga maon the behind the screen the kanano is lakani aina mari leina de have I sen haige litan the accident se pamda ba thokre that kaino 10 da 11 da ko 11 da mi kun ma thoi kidnap tawkre etap tawkre kidnap bhai se akhoi gi law da su yam chawba case ne ko se criminal crime na chawba gi ton ba section le kidnap bhai se yadabani mi ama kha oigra ni oigra ko adubu 21 tangkhul ki 21 mi kun ma thoi mi cham aduda kidnap tawraga lam alapu da puraga awaba kaya haras tawkhiba do madugi case today kadai da chalage haibase ain hangjari abko madu de cookie singdi kari khali aduga kari gi kidnap tawba aduga kidnap tawba mi singdu de kari gi phadriba se achauba question ne ko sumaina tawre aduga hojeki hairi ba date of to the impact ki TV the manung hutna akhoi discussion se tawbani
mi adu ada adubo akhoina discussion du tawdringe da aduki numikta ayukta assembly da chief minister na lothoram kare ko aduga ngasai ki date of si da dead body asiba hakchang se phanglamdri recover tawramdri ko simunak yengbiu ko recover tawramdri adu day 13 da asiba hakchang do phangbane haba evening da ko adu date of the day asiba hakchang do kanana su phangde haba purak tari haba ko aduna aina haibadi dead body asiba hakchang do ichan phangdri ngai da phangdri banina madu phajana verification tawbiyo identify tawbiyo process tawbiyo mok to pura o postmortem tawbiyo haibane ba asida akai ba kari lege madu puraraga maram charaga phajana proof laira kanda madu pigi har su piyo piro har su pi gnu declare tawbiyo haibane ba but that of the ngasai gi asiba hak changsu phangdri postmortem su tawdri heba madu tawdri nge da khoi honorable chief minister na assembly da ko assembly da hoi mana situation yenglaga phangninga gi kaino tawde escalate tawda ninga gi police da haiba khopo oiram bayai adu magi opinion ne ko ase akhoi naga ma oina tangkhulo ma oina de madu akhoi ju ya de heba ko madu ama anybody oirasu yaro heba kuki na oirasu yaro heba hojik se tangkhul naga tholamo kuki singdi yaro mo heba bansu toram gani ado na ngasai gi dead body du phangdringai da ko madu gi process tu tawdringai da aduga ngasai gi postmortem tawdringai da aduga verification tu tawdringai da ngasai gi chief minister na assembly da escretia pigani number 1 aduga NIA da ko case sinagani haina lauthokre ba adu di record lai ko si hygiene banate aduna aina counter tawbadu de chief minister na verification do prajana niyom chumna tawdringai da asiba hakchang phangdringai da mana dumaina haibdu di lale sidi akhoi pende garigino haibane ba siriba mi to kuki hariba mi adugi refugee oigera illegal me gamai oigera akhoi khangde whoever mistake oigera bi oigera hombo chobara akhoi khangde ai ga mari leina de ba ai di litanda mi ni sikre adugi mathak ta aiba paudu laire photo thakali ba mayam da so hana ge photo thakat pane phangba kanda kaino ubo ane ba ko aduna adu thakat matam da nupi amana kablaga adu purak pa saraga tawbado madu fake ne haibani haba khoina di aduna ai khoina discussion tawba aina haibadu de hojiki imung asiba victim aduga aiga mari leina de hairiba longelo koite haiba thado saba go kuki sa doje ikampopi de laibe ya ningai khara kuki saraga adu ada tawraga echen oina lairaga koite oiraga paite oiraga thado ne mo hai kuki ne haira laiba aduga aigi mari leina de adu kari ki tamak ta mana madugi the misleading tawen FIR thagda banobo aidi government da chief minister da aidi hangbane abo adu de hoji government na se tawbani airo government reply piece no bo moi hai do so government hai no bo ko aidi kuki asibadu ga mari leina de asibada akhoina kaino haiki basu leite but akhoina naina banumik tu di masai asiba hakchang du phanglamdri haba ko phanglamdri bina sikre haba paudi tare ko mangre haba paudi tare adu mangre ba sikre ba hakchang du phajana thijan biu dead body do postmortem tawbiu ko aduga verification tawbiu haibane aba madugi verification du loira kanda masai expressa pigi hebra piro hebra adu declare tawbiu aduga NIA the patient by se process le kana mo kidnap tawroga huralaga kaplaga tawbo oiradi phai lan marakta go siriba adubu loina NIA da sinagani haibadu di akhoi tadri aduga ngasai siriba mi do mathanda challaga chingdadi jangal dadi mathangda sibasu dum leirina ko seguma bhajana proper verification tawra kanda madugi process to tawbio haibni ichan ai loisalage ado aina haining budi ngasai aina haibdu di chief minister honorable chief minister to the mana house the thambadu madu aina pakhumdu pi bawani ko ese nagama ese tangkhulama waina ese manipur citizen ama waina ko adu di agi right ne aba aduna asibadu ka hairiba kuki du ga michat mari leina de aba adu kumsu kari su khangdadana mana adu haya ada hai misleading angawbo kaya angawbo gi type ta pungang na social da thadadana ha nupi si adu da ngala hojing nung kuite sina mu kadai di thechalaga complaint aduna zero FIR aduga maram chadaba complaint se wo heta lawsalamba tarade
ko adu di akhoi lo le kana na lam hen ba yaroi adu ai na seng na ngasi hai ba si di akhoi kana cookie da ai adu ada da pande adu bo litan area se thawai cookie thawai hari se ai gi area ni ai gi khunde ge just 6-7 kilometer khak ta ni ko ai akhoi adu da chokhat pani maram bhajan na khange hoji thawai cookie si da chapiro mi kya lebra hai bu bangar tawraga kadai di no masak khang da ba mayam leiri sangkai si da bangar tawraga nomai pairaga duty tawe hai da na moi ki mi mayam leiri asida leiri ba sida ngasai na hai bu Burma de gi laraga popi tharaga leiba mi leiaba hanba aduga moi gi sibai BDF se lotlaga leiba su leiaba aduga India ge sibai single loina na drone kapa gari putho pusin toba ko chingcha puba mayam leiaba sikumba mayam leibne na masi phajana thijan biyo adu kumba mi su oiramba yai maram de adu matam da phajana identify tawdri aduga thek chalage adu moina sangkai gi ne haire ko sangkai last di electro de yengba kan da sangkai da di leiramde ado kai no ge akhoi ge jingdai khulle na mo hai jingdai khulen di Saikul Kampopi district ni sangkai si di ukhru ni thawai cookie gi ado hai ra je thawai gi village authority na sen tokre hai ri ba mi do thawai gi cookie da adu gumba leite thawai cookie si di ngasai gi thawai village gi hamlet ni village sunate hamlet diversity di just khuna ya halaga leiba adugi khune aduna madu kumba mi haibado electorate leite phangde haibase hojiki thawai cookie village na seng na clear tawkhre na adu de counter tawge hardi tawro na asidi aina haibu pon na te village na haira po ne go adu tawro po ne aduna id oigera oirera khangde verification tu tawbu kanda madugi pot tu tawbio adu tawdringe da karigi compensation Eskrisha pigini NIA pigini na hana karigi lothopono haibadu yade haibadu khaktane okay oza thank you so much yam bazan thamire ozana ngasagi in response to the kano haitar FIR register tawkibasi akoigi kano Thadou in P Sadar Hills ki general secretary Longule Guitina masidai rozana thami ba wafam sita seng harakanda sigi bami ani sigi identity je hana clarification tawra matungda akoi sida hujiki genuine citizenship fighter madugi amna chayet na badung ba issue ma kaksu hujik se leiri bani aduna ex gratia hana khangdinge da hakjang do body ro sibda phangdinge lauktopodo madugi mahutta hana phajana clarification verification do hana phajan tawtho kanda tabak ko chathabana phagane haibe posima leire aduga khoi hujik se mu chayet na ba haibadi hujik ujana su thambi ki ba khoi gi border da changsilakpa yabagi oiramba indigenous oirami oiramdi haibagi abagi khoi gi sida yamna issue sama ga su leibandana adugi mai matang su ana clarify tawbuse mathau ta bandana adu hiram duda emphasis should be given there adu ai emphasis pi ra kanda hana verification tawbagi mathau tai haiba potunian thambi dai oza mai keldam laktige oza sigi matang sida hujik khoi gi Ojag FIR pato ki register se handok na bagi memam lai duga Thadou student association go TSC ki mai kai digi suzik lak pasi makoi gi point taret yaw ba media clarification am khak ni makoi ne pire se appeal to ba FIR se handu waina adu masida memam pali Thadou ga gasai gi Kamjong gi koi gi kano sagdok sika karamba hiram amatada in any way there is no connection maram sulai lai ne de habani adubu sidai da akoi gi makoi na su haide ise Thadou in P Sadar Hill CD yamna cheng haide fraudulently unrecognized proxy outfit ni ne su yam palle aduna akoi gi leidiba distinct akoi gi tribe point identity oina gasagi distinct identity from cookies haide leijadiba Thadou si invoke tong na bo hona bani and haide eduna masi cookie gi taseng na haira kan mana point number 4 da su palise cookie gi organization aseng ba amakaktan directly haide makoi digi thogla kana sida data laura kana hairak pa phongtorak pa yaude du some faction opportunities have the obviously akoi gi kano si Thadou in P Sadar Hills faction opportunities ne haibani aduna masidai da tholak pa sidi akoi gi leidiba hol akoi gi Thadou gi identity se invoke tong na ba masi molhan na ba mayek sengdana ba akoi hotna ban hebo fam ti palle haidare aduna masi gi matang gi roza ka main thambi ningi masida misleading tong na bo honari base hujik se question am thugle karam haina no masi gi Thadou in P Sadar Hills ki magi akoi gi wakhalon haiba tari ne aduga mislead tawram who is trying to misleading whom I say ka main thambi ningi uza sigi matang sida yamna fazaba pot thole aina khanjai fazaba pot du kaino hai tara di nangei di land di kapna ba khotna ba to na ba yawane du su just fringe elements kharaga to na ba yawane hojiki aseng ba land se thola khreba aseng ba land hai ba di idea of Manipur da chachaba miga yellow me indigenous people gidamak ta khan ba miga
anti-indigenous people, anti-Manipur, or anti-Manipur versus dum lakre ba hojik se. Hai badi hojik real problem tu han ngai di Meitei se aseng ba gi problem ra. Hai na mayam na hai ba prithvi khuding magna. Ar Meitei hai ba furup or mi zati ko mi sing se problem ra Manipur gi thodok May 2023 gi thodok se thok han ba se moi kambu si se ra se yamna hang nari ba koi big question mark ne ba. Hoji last few months ki di sida development mayam se yenga kan sida aseng ba problem je hoji thola khre ba. Aseng ba problem hai ba di kuki hai ba zati gi mingsun na taba loan gi mingsun na taba or furup gi mingsun na taba sajin ba ethnicity su na taba culture su leitaba custom tradition su leitaba khara separatist ideology da chatli ba ningi ba kambu naharon ga church na back tora ga chathi ba nahangai last 70-80 years adugi idea du da nomsila aga Thadou gi population sing se sijinara kan sida naga ga khatna hanba Meitei ga khatna hanba zomi ga khatna hanba adu toba kangbu du na ngasi Manipur se kangkong se loi chai han bane ba maramdi schedule tribe gi list to the community gi mingdu yenga kan sida Thadou hai bise tongan na leba Kuki hai base leitraba su hojik di any Kuki tribe oina tongan na leijai ba marak sida Thadou gi manung da aisu Thadou su oi Kuki su oi animak oi hai ba kangbu du na Meitei ga su khatna ba any Kuki tribe ga punjil aga naga ga su khatna ba loin mak khatna get to ba adobu aseng ba shanti gi wari oigadra lan gi oigadra Meitei ga wari sanase naga ga wari sanase Thadou ga wari sanase haira kan sida yada ba Litan gi thodok sida yamna unfortunate incident sida mi ani do si adu NIA na case te take up to khre so sigi thodok Kuki gi civil societies organization mayam le ba in terms of hundreds le ba adu mayam duna kisungang de bi da Thadou ne hairaga Kuki ne hairaga sajalaga Thadou in pi Sadar Hills ka hajalaga nahange kadai chakhrage moise irang manung sida su da ba khang da ba mi ama ani na proxy da Kuki gi supremacist kambu na proxy da sajalaga Thadou singbu lan gi manung sida tangkhul ga naga ga Kuki gi lan khatna ba marak sida Thadou mayam sing pulap loina ma kari muka Meitei ga Kuki khatna ba matam sida loina ma dosa ta ba gum do na handagi kari gum ba thodok se thok pata radi Kuki ga naga gi khatna ba ta radi Thadou sing ju loina ma nampu da tangkhul sing ga naga sing na sok pa yana na ba gi phibam sida si silak pa ne ba si silak pa si su karai de gi mi Imphal da gi IDP oiraga laaga provoke to na ba gi mi ne ukhru rom gi mi su na te Kamjong rom gi mi su na te moise kaidongai da lan thing no roi do ba so oi do ba mayam du na mayam sin se convenient moi mayam se provoke to ki bane ba aduga admain to du na Thadou gi population sing se sijinaraga Kuki ga khatna Kuki na sijinaraga Meitei ga khatna han ba naga ga khatna han ba zomi ga khatna han ba simayam sing sina maram oiduna ahoi gi Thadou gi population mayam sing se loi na mak crossfire sida khoi jin loi namak sijinaraga leiba adudagi lon su manabani na sak su manabani na sagei su manabani na khun su manabani na chomene khoi ji jati matani haira kan sida adu edi Kuki gi room da mung changadra haina sinba pot ne ba sigi pot se yaroi adudi Thadou student khoi chapchan adum leijai Thadou inpi leijai tapna achumba do dum theduro kani ba nahange di Meitei na lan bane sina torok pane haibne karai de gino du mayam sing di problem se moi Kuki haiba mi sing gi digi leadership su ne ba leader duga leadership su thiba phangde ba hojik se who are Kuki leaders Kuki in pi Manipur ado itaradi todo wari sana se dana
khadna se haibra or yana se haibra tholo aduga noi na tung illiba aduda tariba mongkot ki khun ja oiro or atei te gi thoi ku ki or atei te do noi gi makhada leba tare di tholo santi gi wari sanara sera or sidi khatna ba gi wari sanara sera kaino ku ki gi leader ma yang sin tholo ba adui mahut tu da som side gi hetang ku ki ni hairaga proxy saraga som khatna halaga noi praja mayam bunung si dabra noi masen gi mi mayam bunung si dabra lanchen gi amuka haibra you are not going to give anything moi kari supi ba ya ba sunataba adu mayam singbu phattaba kuki gi problem se moi gi imung gi problem moi gi specific problem se na khoi gi thangnaba naga thangnaba taminarakpa meitei taminarakpa zomi atei te sing se loi namak disturb to bune ba si se government of India na khangna moi mayam sing se yoga adum thambane ba moi na pambane ba adumai na toraga thangnaba taminarakpa mi mayam disturb to ba taradi instability leiba taradi moi gi damakta kari kanaba leiba za noi ko bhap ta dare ba si government of India na gari gi yok pra ba adu security force leina kamaina si mayam sing se thingba ngam da no ba so dui adwai gi da yam changdra so za sang so kanna adum laura adum lei eina haining ba point di Thadou di yamba yamdaba ekhoi Thadou ni kuki nate tongan na mi tara oigadra kun oigadra tarau hen na mi masing yamdaba yai aimol kom hen na masing yamdaba yai ekhoi masing gi du tanba nate ba ekhoi kuki nate ekhoi manipur machane manipur yelo mi singa nungai na lemin na ningi haiba ekhoi na distinction du pambane ba adugi maram oiduna kuki ni haita de phasana kuki du chatlo noi na pami ba kuki ideology de push to wo but ekhoi lemin tamina pa thang lemin pa mayam sing se disturb to ro ko nu hai business ba khoi na pam jai se so hoji ki aseng ba lan tho lak khre aseng ba lan hai ba du Thadou oiraga kuki saraga lan to ba or kuki oiraga Thadou pam draga lan to pa adugi problem du na ngasi se loina mak it disturbs everyone so these are the real culprit of the Manipur crisis ne ba si mayam sing se politician kambu kharana motivate to raga insil aga to hiba pot ne ba one very interesting point se or very shocking point se lungo linguite haiba resident of Kampu pi amana iraga police complaint mapi oza asang gisina ngang iba se yaning da bagi yare phare complaint can be given anywhere yai ka sukai de ba dubudi hundreds of complaints and police station amana dum receive to gani ba daily basis ta aina ngak pado India Today ga adogi correspondent Kamboy Chongloi KB Chongloi na mana adu mayam do pause suklai later bazat ne magi se he doesn't have any more news to write or run the story mana adu gidu police acknowledgement su yaude kem yaude adu Thadou in P Sadar Hill General Secretary amana police complaint ama asang kasar gi mathakta hapchile hai na mayam na mana run to ra kan sida India Today Northeast na su phonge atei media mayam na su adu gidu amuka publish to we pa adu kup na yengba tara de adu gidu yamna case ta ba ya ba fivam su na te ba sigi pot se di adu bu without in preliminary investigation or report or even police acknowledgement ama pau yaudana kamaina media kambu media personal ama correspondent ama duna kamaina adu gi pot verify to re no adu newspaper gi media gi editor sing su kamaina adu bu accept to re no ba Mr. X amana complaint ama thajile Mr. Y gi mathakta adu gi complaint to receive to bra to debra adu khang de ngai mamangda nangna story amaran to re adu da su amuka su yaw da ba Thadou in P Sadar Hill amuka hapchille karino to re ba pot se so media needs to be very extra care logo mathau tai media mayam na so adu admain to du na hojik se yamna very clear ne politically motivated ne oza sang yingning da ba or pamdo kam politically motivated in silaga to ba pot ne cd politician needs to stop aduga police needs to be have an extra care adu mayam du na phuruk mayam sing se adum thola kan sida pawa loiba nai da ba pawa ya da ni every day anoba chat GPT da gi adum tholak pa letterhead na sing yam der ba sing mayam sing se adum tholak pa se
Manipur Police ki Home Department ki moral ne ba. Why are they still continue and allowing them? Mo ye moral ne ba si mayam sing se so admai to du na handak Kamjong gi hat na ba siba thodok tuga karigumba Thadou na gamari leina de Thadou ekhoi na pamba pot se yamba pot na te ekhoi kuki na te ekhoi Manipur macha ne ekhoi phurup khuding ma ga ekhoi shanti na ekhoi Manipur sida ekhoi leining adugi wari do matungina handak Thadou Student Association na phongduk hi ba che du yinga kansida kuki mayam saw pa yai sawning ba saw jasanu but Thadou yo na di Thadou mayam di yam harawi yam pelle we appreciate the statement of the TSA. Okay, thank you so much oza mathang da mung lakchike yam phajana oza na thambire aduga khoi gi Thadou se independent and distinct tribe from kuki haibase adum tatana so oza gi adum thamba aduga sigi matang gi da khoi gi yamna clear oi da pot amakhak leibasi kuki gi ideology da subscribe tawibra na tre hara kanda are they silenced by the supreme kuki supremacy swai gi matang nai na bega chobis ko omdi thoi hai tare mathang se ground da lakchike oza oza santa dam lakchike oza hojik se khoi gi hindrance sai gadra bottleneck sai gadra chahi se mayam silam dana mayam na peace normal sigi matang da yamna chap chana khoi gi ningthi na khana bagi matam dudi akoi yawra bai do oire mayam phuna mangna pame adubu sigi mawong ki da sigi status ko sida adum leiba kanam tana su pamde adugo huji akoi oja lamjathang na su huji jama kela su huji habi ki do amagamu akoi gi maning the back ta leibe gi pot amakak su panbi ki bese adum masigi separatist ki agenda se leiba kangbu sina adum akoi gi yanadana ba hindrance to anaba sigi pose dum taw lei taragadi masigi pose makoi gi pami ba separate demand separate se gasina ki taragadi madugi poto adum akoi gi mami sham ki dum dana adigi pose adum masi adum mai se mulhandana thambra habe pot am su lai haite hujik lei ba akoi gi bottleneck se kamai thambi ni user am dai se aham da sigi longulen guite ai ba no pa ji kana no ma kam credible oi ja no ai se si hana yam question ngom de ba Pani nga sing hang tani poklay se oza sang nang ngang ora kanda mana 0 FIR am tok zeru bwane ko 2023 dagi ko tu ITLF ki mathak ta lebe FIR lising amung leng ne police na action am bolo kote court na su lo kote PIL dama amle kai no moina pami se kai no ba de either longul guite si kana gumba mi mana harbor to ga mawanda sai gi sigi issue se strengthen tong no ba hai tare ko mi census ki kai am lang marak se da de litan gi kai to gan da strengthen tong no to bra hai bagi ai ngon de aduguma wakan do en le hai ta sina naga ki to da adugi ai ngon da concern ka su oi de hai ta ani su da mana do we fire je ma si nei je section 196 amaga 353B 353(2) hai ta ko ma si da han bai 196 di akoi ne ngasi bau da 2023 dagi hauraga la ko da defend PIL da defend FIR 0 FIR me am da ko tu ma di ITLF ki matak da Thangat ki ba FIR me am da yam clearly yaw ba promoting enmity and ill will between community ne ba se ko si FIR si mana palai 196 section je oza sangka sadamana du pan ge hai tar ge we have to question the government and the police department what they have been doing with the ITLF and ko tu every time da even government gi mathok to da ba da kut thing jalaga yelak pa adugumba organization jingi mathak ta case file to da section 196 101% yaw ngai kal le ko adagi amana masi mana je false and misleading information 353 guys the dead body ama phangmo tam da go initial sagi handling amalai then my documentation stage lai ni dead body pangana go then the unclaimed found body oi tari madugi process to ali medical involvement lai ni forensic akadam ne adu da ko then adagi my transportation process lai then my dignity asi badugi dignity ngang na my handing over se concern oi ma gi kana na machim now kana na lawi community na lawi apon de dead body em si ga ko tangkulam si le mena oza jang ka san chalaga ai tangkul ai lor ga ya roi ko magi originally magi kehani exact bloodline du yenga last bloodline du no orisu mase receipt to du ne ko adugum ma lai ni ko then adagi ngasai gi handling gi evidence amaga da ka oi ko to moina ngasai gi ai wakanda manung belai ba pot khara kumjana bona da oza sang sa da moina blame to ga FIR sina ba mo ya kanda original police investigation do namsal laganda ko oza sang sa gi ngasai gi ta magi mathak da charge to bosina moi original sai ai no jai jari ba khoi mar oina media na su masigi discussion je tau jai ta di police tagi magi ngasai gi handing over to bogi this is dead body se kana de hand over document khara di pai raga to bira ma di nu ai dam ne oza sang ai je ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯦꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯦꯟ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯗ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔ ꯐꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯤ ꯆꯠꯊꯗꯣꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯃꯒ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯟꯇꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯎꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯨꯒ ꯄꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯄꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ 이렇게 보면 페이스북에 좀 전에리 이렇게 미에만 거 마서 강무강도 이 똑같이 만에 이렇게나 메이테이싱신에 투가이버 윤마ям제 로이는 막 살아간다 사가담니 아두이 마뚱다 고기징 한절라가담니 가이나 이렇게 원 사이드로 봐 앵글도 이렇게 봐요 시기 FIR시죠 잡아나고 모으니 거기 조잔부다 메이테이싱기 투가이그러버 자가 아토빠 자가도 투가이그러버 매암 레디고 시매암제 잡아나고 모은다 거면 영비범 짱해봐 पुलिसकी मथौदी कंप्लेन एक्सेप्ट तौबनी बट अखोई इथौजना कइनो हाइकाना रीजनेबल ओइबा माउंगदा मयामदा मीडिया की थ्रू दा मियामदा मसीगी प्रोज एंड कॉन्स से खंगनबदुनेबा दा आइना पामजबदी कइनो हाइकाना मागी मरुओइना डिसीज जिंगसिगी डेथ सर्टिफिकेट सिंगदो कॉपी पुलिस ते ओइसु कइसु प्रोकर तौरमगदिको अदुगा सिबमदो काइदनो देन हेडिंग ओवर कनादा तौई पोस्टमार्टम तौगिबरा तौगिदबरा वारिबोको डेड बॉडी एक्सेप्ट तौई मिदो कनानो हाइबदो मदु खंगनी हाइता अदु सी काइम याउदबिदे सी लोंगलन गुइतेसिना असिबा अनिसिगी ममिंगदा मसाये मी अनिसी अखोई कुकी ग्रुप नि नत्रगा थादौ ग्रुप नि ना हाइरगा माना मसीगी मनुंगसिदा चंगजलगा डी एस्केलेट ओइबा याबा पुलिस की हेन मखुत लेग्रबा पोट अमबो हेना एस्केलेट तौबसे आइदि ओजा सांगना काउंटर एफआईआर ओइदा काउंटर केस अमबो तौबा याबजाला हैना आइदि अदुमाइन थमजै ओके जय याम नोजे हुजिकसु लेरिबा पोस्ट दा नो स्टेटमेंट अखोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम पुलिस तगी दी हुजिक पोक सिगी पोस्ट लेत्रे दुना ओजा शांतना सु थंबिकिबा करिगुंबा पोट खरा एफआईआर के हाई तारगदी ममांग थोकिबा हाना सुनबगे वायलेंस इंसिडेंट्स मैम लेखे मधु तौकिबा सिंगदुगी पोसिंगदो अदु मना मनि नाइदना याम इंगना लेबे पोसिंगदु अदु सुलोइन चिंगथोरकपा याय अदुना मरम चारगदी अदुम तौगनी तवे दुगो सिगी मरुओइना एफआईआर दुगना अखोई कीपिंग असाइड नाकन थमग्रे हारकांदा करिगुंबा खरा अखोईगी लेदिबा इरांकिदा नाथाइननबैदमक्ता मसिसे सिननबगे दुगुंबा मेकानिजम ओइना लाकपगी पोट अमका करिगुंबा खरा खुमजिननबगे हाइतारे अदुमाइना लाब्रा हाइबगी हिरमसिदा अखोइना सुमाइना बिंगकपा तारगदी हौजिकसी अखोईगी हुजिक थादौगी ओजा माइकेल अमांग थंबिखिबसी लेदिबा खरासि यामना नाखै सेंगदबा खरा अखोईगी कुकी आइडियोलॉजी दे चटके हारगना दुम नाखै सेंग अदुमाइ लेपा नत्रगा अमसो अमसो मयाइदा लेरगा सुमाइना चटपगी पोट अमका सिसिगी आइडेंटिटी की पोट अमका हाइतारे क्राइसिस अमका अदुमक लेबसे करोमदा अखोईगी अखोई लोइनमक होलोप ngsaigi thadausi ma khoi sima leijare haira kana karamba site ai lep kane duga ai karamba da ai identity sibu masina kano tagona stand sai be post leite baduna marakta leiriba kharasina amada so koi gi india lengak na haidare maje season na bagi pot amakhak aduga koi gi unseen hen sina la abra hai bagi pot amakhak thame adu busi gi matang gi da khang hai sing na myam koi scholarship chu phongdo kan dum lei matam da masi खंगब पोट अमखक लेता हाइब तारे अदुमक ओइरगा लेरकान दुम सिजनबगी पोट अमख अखोइन थमे दुगा एनी कुकी ट्राइब किसु असौ पोट अमखक सिदा यामना लेरी अदुना एनी कुकी ट्राइब नत्रगा अखोगी कुकी सुप्रीमेसी हाइतारे मसिदा यावरिबा अखोगी कंपोनेंट सिंगसी कना कना ओइदुरी बनो मसि कंपोनेंट सि तसेंग हारा कना अखोगी सि लेजरिबा हाना गिलेरमीबा अखोगी थदौ सिंग हाइतारे मसिदा कुकी आइडियोलॉजी से पामजबदगी अदुम सब्सक्राइब तौसिम मी अदुम ओइदुरे नत्रे हारा कांदा अखोगी असोमदगी चंगसिलकपा हाइब तारे मपालमी चंगसिलकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंगसिना ओइरकाना करम मेन कंपोनेंट से कमाइन ओइगनी अदु ओइरगदी मसिदै इरांग थोकनबा बैक त लैरिबसी कनागी खुदनो हाबदे अखोई इंडियन गवर्नमेंट गी मागी बैक सिदैगी हौरे हारा कांदा स्वाइदा अचौबा यामना जियोपॉलिटिक्स की नत्रकांदा अखोई तोंगान तोंगान बा मैम अमगे डिप स्टेट की वरी मैम अमसु चाउ लेग्रे हाइतारे अदुगा आई ओजा असंग लाक्चन ओजा सिगी मतंगदनी लाइबा अखोई थदौगी ना चयेतनबा मखै सेंगदबा अखोई मयाइद इन बिटवीन लैबा हाइतारे सिगी पोचिंग जे मखोइना लौरिबा रोल हाइतारे मसी कमाइन थंबिनी ओजा ख्वाइदी लुबसे अदुगा अखोइना हेना हेना अमु चिनरक पसे
isa isa gi jati tribe kisu distinct oina ko lepang amdaba ngahalairaga kuki ngahalairaga thado ngahalairaga mu akhoi gi jau paite haiba kampu singse any kuki tribe haiba kumse asida akhoi sigi history da akhoi yengba kanda moi se original nate haiba se asida yamna achauba dogful am leire ko aduna any kuki tribe haina dum challaga madu da kan honaraga leiba haiba se asina takpadi original moi se mafam asigi minate habese asina akhoi proof ama layeba ado akhoi ki mina masigi politician singna sigi yawna naina daba aduna ngasai any kuki tribe haiba tarade akhoi ki lamdam sidi kariya sira puari history leitabako adung bal lamdam ama oire heba aduna hojiki ngahalairaga kuki zo ngahalairaga thado amuka haigani ngahalairaga kuki amu haigani sigba hairiba mi sidi magi tribe se tribe haiba loina makse community loina makse magi distinct ama leibani heba madu hongba yabu ponna teba ko thado haise thado dum leijare koina mama ngai dike dum oirengai da ko adumaina thado haisu thado distinct adu da lepke haraga phajana adu da lepo moi ko adugo adu natana mu ngahak yaw kuki mo hai jo mo hai aduna hojiki paite akhoi de kuki nate akhoi de paite ni jo ni haibagi mar ni haibagi le aduga muka mar ki kaino mi duna hojiki hairiba jo mi duna mu ngale kuki ni mo hai le radi ko moi da kaino mo sana ba ma khak chang li ba aduna hojiki aina lak chang ning bede hoje aingon da leina video yauri kuki mi amana no mai pairaga volunteer mana mi chamana hana youtube da ka pungang ba mana eke pairaga sathu mawalo de nia lak laksunu haina openly viral am chapdo adu kumado insult tawe ba ko government da ne ba nia ge mathau ta de lak sunu haina mana no mai ko utlaga thadopado record leiri adu kanana thinga da bano adu home department na police na thinga da natro ngasi phobada adu kari ge action lokhate adu ama aduga moigi volunteer amana eke pairaga lan tawgadabane si tawgadabane haibagi mayam thagal lego si kumsi criminal ne ba si di moi di khangdarabra haibako aduga ngasai ki delhi da jantar mantar da mayam protest tobu mandam da kuki ki leader singna aduga hojeki nupi ama gloria haiba ama gladys haibara ama tawraga ngangba kanda mana maitei da yam thina manipur da ngangba mayam dudi moi di kadai chakre adu mudune charge tawgadabane adu public platform da ko adu ngange aduga ngasai gi oidaba padaba aduga multi akhoi gi cleansing ethnic cleansing ni separated ni maite rapist ko adu ada mayam haibududi ha adu kumbududi kare chakre kadai chakre adu ama aduga hujiki nahan namra FIR tharaga NRC gi hujiki kuki ki president haibado jamakhe Mizoram de chalaga amado ai hoji maming kaukre lamting thang haibra kaino Delhi NRC gi ni amagana ngangbado manasu mayam biren gi mathak ta ko aduga Manipur government da su ngangena adu ama polela hokip ki interview aduga topa mayam da su tum yengo ko yadaba wahai mayam yawbani ko adu hoi akoina TV da smai discussion toba isi topic amagi matungina akhoi tobo ane aduga akhoi ge freedom of express haiba lady ko ado discussion amada panel amada aduga any kind amada ngana ba isi topic tu da nei na bo ane ba topic tu ki akoina analysis tobo ane ba ko kanago de yentiba nate ba kuki ki maram adu da topic tu da kuki ki history hairade achumba akhoi haiba tabani kamai hoto ka nakagi oi maite gi oirasu natra sumaina tawre adu hojiki yamna luba poti ichan ngasai gi mara yaudaba madugi pot oirakani ko magi mathak ta oina akoina defamation tawrakani ko soida adum lakani adu da ngasai haibudo mana complaint tobu kanda resident of Kampopi hai adu bu address ko broni resident of Imphal hairaga kana lekai loina magi number village number magi colony number hakadabani address part hakadabani ko even email magi contact number hakadabani aba adu mana complaint thari bedu da resident of Kampopi sin loire aba adu gumba invalid sasina ba adu ba lot pa mi aduna achumba oire di detail magi address hakadabani even magi Aadhaar card passport loina
electoral ka hap ka da bane ba ko FIR ma tha bai se adu da police na receive tori ba mi do adu gi police do pasha wa nom la ga chang ba police oina ramni soidana kana no ai be ko na thikala kani FIR ma tha ba kan da applicant do detail pi ga da bani ngara ma gi do resident of Kampopi adu kana na khanga da bano Kampopi ro so van colony adu gi colony refugee colony aina le ram gani aba wari bu ko adu ba ma thithok ga da bani aba adu le ram gani aba adu na ngasai gi part 1 part 2 ko o adu gi lekai ada gi lekai haina ukhul haira ga violent phung rai tang haina le aba chora chambu so ngasai gi lamkam veng adu ada mayam le ri imphal oi so thamen ban ko si che kon konong mama jingmerong mantri pukri resident on phal ai kana na khanga da bano adu kumba later do complain to the losali ba mi do soidana noma adum madugi mathak da so akhoi laki gani ko adumai nei chan madugi proper channel oibra oidabra hai so verified amadi verification change go hoji ge na lak chaning de yam lubo pot amadi nasai akhoi na hai ba da akhoi da hai na sawe ba akhoi di government da wakat pa ne ba ko government da du tobio hai ba ne ba du hoji di thoyi village authority na hana thawai hai ma hoji di thoyi village authority hai ba se moi na ngarang very clear oina ama thokre ba che na su phanglam ngani ko mayam thopodu da yango thawai cookie hai ba thawi cookie hai ba se thawai gi khun gi hamlet ni aduga hairi ba asigi mi do masigi electoral ta sigi da citizen leite mase yaude hai gre ba adu ri huji mi do mapandi gi lakpa mi oiroidra adu gi ne ba hana ko na verification tobi hoi ba do hojik ti thawai village authority na hai ba se machin thi na hai roi village authority ni achumba hai ba oiram gani natra hojida achumba oiradi adu gi mi du di hojik ti illegal immigrant tadra barma gi mi tadra adu oiradi adung ba mi du da es krisha pigni hairadi hojik ti case tauna se ba hojik ti masigi pani sa da ba kaino taw taw se kanana government ra hojik ki hakuki singdura ho hairi ba thawi village authority na pigre mi se madu da village record le ram da tarade ma se refugee tare ba lot na le ba refugee ko adu oiradi adung ba lot na le ba refugee mi du da akhoi na law gi matung ina tan TP ke da photo action law da ba do law da muhutta kan ba taram ladi adu gi law so mu le ba ko masidi hore government versus thoye village authority court ta na ba ya ba ina hai je ma kya thanta thoye village na hoji ki government da chief minister ki mathak ta case to ba ya ba maram di laitaba mi amado record ta phangda ba mi amado ko official oina declare to khre ba karamba law da yaw no ba ado hoji ching di akhoi village authority act le article 371c le go adu ga to to le tapak ta STC charto ki akhoi gi ngasai gi jila parishad ado da panjai le ram gani STO na government na garing ba ma targa le ba kanda thabak changani police na verification ama pi gani hai ba recommend to gani hai kanda village authority ki chief ki headman ki ko with soyama yaw recommendation ama yaw ba he is a bona fide citizen of such village ko adu hoje ki thawai ki village authority na ning thauna mi se masak khangde leite haradi adu invalid oire ba adu di rule du gada law du gada di pura gada no adu di hoje ki law ki punishment cha da se law na action law da se kana no silakani tab na ko phare hoji hairi ba khoite hai che na ai khoi da FIR thai hai re thawai gi village authority na mi du thawai gi da record leite hai re di ko hoje ti ma bu oina ko on salak pa matam lakani adu bu ai da haijaning ba de address clear oina pi da ba mami matha chum na pi da ba poto kare gi official oina receipt to ga da no ho bane ba ada FIR ama thabai se ma gi address detail pi ba changi aduga telephone number email changi delhi mapan da di loin aadhaar card number su yaw bani ngarang gi du de resident of karino ba ha hatta minister leire minister man backing tawre haidana underground gi leader man backing tawre haidana maduna law oina rule oy yabo ya bote ne adu pho khang da ba se aduna karigumba adugumba application do police aduna accept tawraga thadaram ba tarade aidi police ausi gi mathak ta koina charge taw da ba le ri ba ko aduga hari ba nu pa se aduga ngasai ai paning de akhoi gi honorable chief minister su hojik thawai village authority na magi mathak ta court ta chapa ya ba
Maramdi sigumba mi se akhoi khunda leitabani adu leitaba mi du nang eskrisha pigini habdo kari maram gi no haidan hojekti akhoi gi tangkhul organization sing na go akhoi court ta chakani habo asi law process ni si hai I don't know chief minister na aida I want the phaba gi hat leite I want the kaino toba gi hak leite this is the rule this is the law ko adu mana thawai gi mathakta khunda ai gi mathakta court case toge hardi let him go ko court adu da khoi yeng na batai adu ai khoi da hai badi proper verification tawra kanda potu paikhalo hai bani aba adu da kari kai rege aba chan adu da cookie singa madu da kari no hatta khong da adu tawradi ngasai moi di illegal immigrant ni haina chithokrani haibigi chinaba moi da lebi adaba ama leibu kum ure ba assumption this is imo migi common sense da ko just you think your common sense see akhoi na common sense da yengba kanda hojik di sikraba mi do illegal immigrant ni refugee ni haina mase black white to thokrani haibigi kana menbo mong da ta ba so ho aina cookie sing da request toning bedi ko asidi wa yam ningai leite Midu si cookie machani magi sini haidi such as Aadhaar card kaino detail puthopio wa loire madu da kanana yekada balaite aina ai khoina haibadi madu gi proof tu laira kanda thabak tu lokhat pio haibu wani mi loina sibada turen da tarame postmortem loina tawina adu matam da di postmortem aina haibu di postmortem tawram dena hojik ti tawrabra tawta khoi khang dene go adu postmortem tawra kanda potu process to tobio haibani aba sim phobo da cookie singjina hojik phap ta da ba mi adu di cookie je karamba mi no haibe se akhoi haini ra khre ba adu na takpodi moi illegal immigrants ni refugee ni haise mo khoi na takcha khre ba na aini naga ma chaw hojik naga ma chaw ma impha da lere shi re har so akhoi postmortem to haibe tamni nei na yes verification to madu tangkhulning kari khundegi go ukhurdegi kari nogi ma kari karamba kanana kamai toba mami mapa magna kana kauba ha chahi kaya karmai sikhiba haibu ama changoi dro ichan adu di ai tangkhul oirusu ai haibu tabani bara hoji litanda tangkhul gi mi ama shiro proper verification toro haibu tabani maite shiro proper verification pio haibu tabani ai di nepali ama shiro ai di haibu tabani mayang ama shiro ai di proper verification du tobio haibu tabani adu haibu du da la misleading taw haibu mi du di karamba mi no haibu ne da adu na takpani ngasai illegal immigration se loina khanthokhrani haibigi moida akibagi assumption ko amal leiba kumna tawe okay za thank you so much jana yam jan thambire ozagi kogi statement subma tagi leiba mi se masak phajana khangdok si magi residency status tuma adu ga mai verification tuma phajana tokthok se haibani madoi du da hanage duk ma potu leindana kogi masak to khangdok khadra illegal immigrant ni haibadugi potu disclose taradra haibagi hana masana dugi apprehension du leibigi wamangel kon orabra haibigi wafam do thame adu da sigi matang da sarkar na su government na su leiriba kogi police department ki leiri mayam singkina kari khongtang lokhatpam thokpagi am sensitive oi bhai tare swai gi matang gi hujik su yamna issue saung da leiri bandana kai gi tofam thokpa amusung tofam thokpa thoktaba matang gi kai lokhatpam thokpa haibada makoi gi site gi su yam section na hai tare tofam thokpagi tangai fadabadum di yamna chaung leiri masida hujik any kogi official statement police ki mai kai digi ju thok plate to bo sini habdo mayek sing hai tare madu gi thampham du medium chang thoi ai waza ma kelam lang ti go za si gi matang de ne za akoi gi ngasai gi mamang da first round thambi ki relate to go za lak ti gi hujik se akoi gi ngasai gi TSC gi mai kai digi su thok pa se akoi gi thadau si di yam phajana akoi gi masai gi isai gi commitment am da thadau gi autonomy dignity and adu ga right si phajana akoi gi san masibu phajana koi sagonare hairakanda santi achumba du constitution value se phajana masi se akoi nga akana dumai leibani aduna sigi post ta thadau gi people khata da belong togani madi proxies nate aduga opportunist nate hebse am chawna phungdoi haitare oja adu bo sigi marakida akoi gi thadau gi ming haitare ngasi su thoklei bese aduga thadau NP sadar hill gi se aduna sigi ba kangbu sidi mana akoi gi fraudulent kanoni outfit ne su yam phajan palle aduna thadau gi sida ai tumna thadau ni thadau oirage kuki natre habigi distinct identity distinct tribe ni haina sul leitaba makoi singsi kuki gi ideology singkhida akoi gi pamjana injaba haitare su kudam mani subscribe tauba dum oidori bra natraga makoi si ngasai kuki supremacy singdugi da adu moi se silence thamba adu dagi koi puthokpa ngamdaba oidure natre haira kanda ama su chaung lai hana gi mang ngasai soina highlight tauji ki doja makoi se ta sengna akoi gi manipur da sida leijaram balai house sidagi koi gi indigenous oira kana mo fogi ideology si pamjabi subscribe tau kambu oidure natre haira kanda koi gi lanselak pa changselak pa singina oidure gamna chamamna ba chayet na ba makak leipi swai da oja kamain thambini
swai matang di kaino ne step by step ai kitang haijage pa ko prajana viewers ma'am na yung manuwa na bagi da makta so problem se cookie ne because cookie ne hai badi mi oi ba yai sa oi ba yai anything oi ba yai problem se cookie ne ba so because communal conflict se manipur da homra mari rak tho kan se cookie du mi yawe ba ko so cookie is the problem ne ba adu cookie du na Thadou se sok pa Thadou gi sida chang khre ba cookie gi virus se chang a kan se da Thadou mayam jing se nomsin khre ba ko subdue to khre ba last 70 years kamai na no hai tara di moi di mi sunday khuding mak ta charge da khoi cookie ma cha cookie gi se charge da loi na mak Thadou gi population mayam jing se charge na overpower to khre ba emotionally charge ni hai tara di mayam yam na emotional oye da na sentimental oye da na aduna cookie da loi na mak overpower to khre ba ani subai se da naharon khulai pai ba sing se na loi na Thadou gi population mayam sing se overpower to khre ba so Thadou ga cookie na Thadou gu infect to ra kan se da meitei na pangan na or naga na kasu khande pa problem kasu kai moi masen du da hai bai wa ne ba yai kasu kai de Thadou na adu khang aga adum lai ba now 90s da Bharat Sarkar gi khutlai oina la lo ba mayam se to ni khusi to de ya de hai bai wa khan la kan se da government gi mercenary moina moi se tholai ba cookie gi naharon se adu kari to na ba gi do hai tar di Thadou gi loan Thadou gi fee Thadou gi custom culture tradition Thadou gi all India radio program everything mayam sing se moina cookie gi damak ta loi mak convert to ning ba adu de gi ne ba manipur board da or council da MIL du major Indian language du yinga kan da atei di tangkhul ina le zo di zo ina paite mar di maro ina le jero so Thadou gi si da they started infecting Thadou dash cookie ina thokre ba ko adu de gi confusion man lakre ani subai si da naga ga cookie gi ming da lan thokre naga cookie lan sok na ra kan da e champur ma cha ni champur gi pokpne akoi khang de but there was no conflict or nothing sort of cookie naga conflict affecting Churachampur district was asang mar sok de zomi sok de cookie na ta ba paite sing su sok de ba pai phei phau su sok de ba during the cookie naga conflict so adu thola kan se da yeng se ba ko yenga kan se da cookie matam du adu gi cookie du kadara thi do odi ekhoi Thadou macha sing sine ba cookie naga khat na ba mayam sing do population sing du kana no hai di Thadou macha sing che loi sijin da ne ba jo hek to ra kan che da Thadou mayam sing se black day ka lau tho aga oja sang emotional mayam do church na human rights ka du da hai ra kan che da cookie black day thola kan Thadou gi population mayam sing se black day or cookie du yeng dre ba Thadou gi incident gi du yam na nungai te ba oi man ba da gi just to please or satisfy their frustration cookie gi ngasai hai ri ba supremacist kambu du na silli ba pot do adu rom da loi na mak Thadou population sing se cookie gi hi du da dum to nga chat khre ba adu ga cookie zomi conflict mu kalai cookie zomi conflict la kan se da major component du khat na ba du Churachampur da paite ga Thadou ne ba adu Thadou sing se cookie gi ming da loi na mak amuk overpower to khre ba ko admain to du na cookie se dum yawe ba cookie hai ba se Thadou e hoi na chap chan na phajana khangye ba karino moina tor ba po se khoi he na khang ba mi leitre ba cookie hai ba se adu da gi chi gi cookie se thi dok min ba ma thau tai adu da gi hoji kai to da ge meitei da infect to khre ba mo ka meitei da infect to ra kan se da moina expectation he na control to ba ngam ra kan se da out of hand chat pa se meitei da infect to bure ba cookie gi virus na meitei infect to ra kan da meitei gi side gi push back la kan se da it is beyond control ne ba human intervention ya da kan sa du gi scale level se da sigi retaliation se lak pa ne ba so sigi cookie gi virus infection se kari no hai ba se hojik su amuka litan room da naga gi room da toge sigi cookie gi du na si da how about the irang manung da right from day one of 3rd May even mamang di Thadou student association na Thadou in pi hoi na
Thadou kuki nate sanariba pot se kuki gimingda naron lai pai raga Manipur government da politician oi raga power pai ba Manipur sarkar da mantri oi ba ko aduga church so mu ko ba CSO so moina pai ba adugi elite group khara kuki supremacist haiba kambu Manipur thugai ye haina mayam mislead to hiba kambu du ni haiba se hoina kan haiba ne ba thodo do tho kan sida kuki gi virus na meitei bu so kan sida meitei gi retaliation do la kan sida kuki suknat nataba kuki naga conflict da sok taba kuki zomi sok taba mar ko sokre ba handak so kan sida hetang se complication adum lai ba jise ki ne ba hetang normalcy hetang hanjin bangam da ba se hetang matam sang na lori se adu da ga zomi su sorak ba adu da gi ne ba kuki ga zomi mayam sing cha punsel a kan sida meitei da loina mak mai on chin ba so now hojik se zomi sing na su tongan na ekhoi gi oina district tongan ba kuki gi dominant area tuibong da ekhoi se DC office chatning de SP office chatning de tongan na ekhoi se subdivision tarup se tongan na ekhoi se DC district ama eligible oigre ekhoi se population na su atai tin loi phangkhra na ekhoi kuki ga punning de haira kan je da hojik zomi na su kuki da gi liberation movement muka tor eba mari tongan na Fairjol district le rabani na headquarter zomi di paite sing di lei tabani na tuibong da kuki gi supremacist gi akan ba mafam da la kan je da moina war is a most war whenever Nahani Irang Topa Matamduda at the initial days of the conflict, Punsin the Yadavi Punsin by Yuane, Hosik the Punsin and I later, Vanina, Hosik Zamoina Heidi say Hoshuku Kitty Tokini Ivaneba. Maruina, Buvung again Valte said, Shirakan said the cookie sing the Karihage, Bung again Valte, Susige, Sige, Torakan, Sipausida, a cookie, Nate, Kahazile, Amuka, Satina, Amuka Hatlaga. Kaino hatok ka do bani haina cookie mayam na comment nungai ta comment pirak paneba so that is the level of hatred within the non naga tribal gi manung si desu akhoi gi level of hatred sale ra po deba adu gi su kaido gi de suksam samnaro be watertight compartment gumba zomi ga marga cookie ga Thadou gi se mizo sing se kaido nge supun pulloi ba despite being Christianity despite being kaino oiraba taraba su from the same masin oiba taraba su khoi di punningai gi di suklei leite ba so do itaradi cookie is infecting everybody and it is creating problem. Nah, ngedi meitei hayeba. What will meitei do? Meitei na di peace loving neba. How would the issue lae mayam lae oza sang mayam loy magto na lae even without government intervention oza SHANTA. Even zero government intervention yaud na koi lae sidi. Ado ita de CSO mayam sina lao thing ba leite hay oza SHANTA hoi na kokomi na yusem na hai lao su lai akhoi na pura I kana na thinge kana moi na hai ri se oza akhoi se problem se meitei de su ki de se ching de gi kuki na risi kanta to bogum do na ko to ra kadrai na khoi ki bane meitei de ki ban na ti hai ba so we are now thinking mayam sing se exposed to wa thok re ba masana achum ma do masana adum thok pa ho re ba so in the midst of this confusion to ningai gi damakta cookie su sukta Thadou pa yadaba Thadou gi manung de yam yawe ba adu kambu ga cookie supremacist any cookie tribe kambu pul akan sida meitei ga khatna di ngam gadra haiba wakhan du ne ba no you can't do that adu di sukngam ngamoy Manipur gi mini hai taradi Manipur gi yel ho mini hai taradi fall back in line Manipur gi ko nipai puna thambiramba Manipur gi do matungina leiramo lao natrabadi you are fighting a lost battle. It might comes again. Okay, so yam pasada mayek sing no jana su thambi ke hai tare duna hujik si hai riba posida yam no su clear oina su jana hai bi kre tampakta lakning ba matamda lakning budi me amam leira ba hai tare adu si sing se what prevent them from coming to ngasai gi valley hai ba si gi su chaw hang ama achaw ba pano ma leira hai tare lakning tara ga su akoi da kari consequences to adu consider tawra kana lakta me amam su leibai wa fam su jana palle adu ga koi gi tonga tonga ba civil society organization tu ka mayam gi miyam gi mai kai de gi su akoi gi dong welcome to ba si da changak pada kadi gumba am khong ba akoi da chingna ba leitana akoi the most welcome to ba ge du report to ma su adu mak leire ai oza SHANTA da mung lak chaning biso za ujiki
थम्बी की बाउजा माइकेल ना स्वयं फजना थम की पोस्ट देदा कोई की स्वाई मतंग ते गवर्नमेंट की रोल सुले रे दुगा मणिपुर कोई कामजोंग की इंसिडेंट से सुले रे कामजोंग की इंसिडेंट से चथरिबा इन्वेस्टिगेशन में आमसी हुजिक तौरिबा पुलिस की जान समांग पनबी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन माई प्रोसेस में आमसे कदाई कदाई कमायने यौरगे हाई मतम दा दुगा गवर्नमेंट ना करी एक्शन लौखटलबगी हाइबा कामजोंग की इंसिडेंट के रिलेट तौन हाई मतंग की दा अखोई केमता लै अखोई मेक सेंगना अखोई दा खंगदबा पोटम लै ऑफिशियल स्टेटमेंट केम लै ता मरम हुजिक फावदा दुगा गवर्नमेंट ना करमाइन तौदना अखोई की findings में आम जिस मायना पुथोक मतमदा समाइन तौग मतमदा ममांग अमांग से मैम लेखिदे दम चाहिए फल हाइदरे कयामुक यामना ट्रांसपेरेंट ओइफम थोके हाइबसिने अखोइगी पब्लिक का लोइना स्वाइ मतांग की इशू सु कन ना कमाइन थंबिदिंग गवर्नमेंट जी पुथोक मान बिब्रा सुबो पुथोय गवर्नमेंट सुबो पुथोय आई हजे याम क्लियर कता हाइदे अखोइ मरगसिदने अखोइ सु दन नुआइजदा वाइ तारे मैम द पीस पोक ने खोने कन होने ngसिदा एक्टिविस्ट खरना दम थाई आई सुजामपुर चकने एदु द मालेम फॉर एग्जांपल मालेम थोंगाम को माना हेंग आई सुजामपुर चकने है को आईटी लेवल को तुरा मन ऑब्जेक्ट होगा चे बरम थोले को सगा के दोंगम के को मालेम थोंगाम दसु खामगदम नि सिचुएशन जी याद्री बो आई जे को तौगी नो गाय को खोट को कोई नंग पु नंग चटपदो अखोय यावना कोई सिल्ली खर खर वार्मिंग अप लेरी कान सिदा आईटी लेवल तो अमु होदोरो नो जु हायु मवन जु याई अदु खनजे बको मीदी अखोय दी चटनिंग मने कोई गाय ngam दबने बा aina malem dong amoy masu aigi agenda do lai tare aidi chakani ati ai or judum chakpa tabane ba to wodo yeng do pot di kaino ha ganda how is the government handling it sigi case ni si besi to khro ba icham chamba agenda da ko sat ke ai matam da mina story be statement do moi defend tong ngam desine government aduna government gi side te di yam na ko ne expect tong ngai leite usi ko masi government gi di kaino ai sum khanja ba government si da ba nate पोइने दी पार्लियामेंट का से दी नुआई तब दी आई को अदो वो मसी डिले टेक्टिस तो होगा मैं हमसे काउथोक ना लगा खर वार कांडा ओजा संगा कोई का चंगना बा माइकेल का कोई का चंगना बा याबगी स्टेज तो फोरकना बा अदुगुंबा एग्जॉस्टिंग स्टेज है तारे को वार बा तंदरक मतम दो गाय बा मान बगी अमल लेरी लोगी ओइबा इंप्लीमेंटेशन न तब को हंदक की फम की असेंबली सिदा कनामतना सिंगल एमएलए ना लंबी से कई नुमित चप यादू है एजेंडा होना हंगदे नोकती याम नोखी कांग्रेस की याम नोखरे अदगी कनो से याम नोखरे बीजेपी ही चीफ मिनिस्टर से याम नोखरे याम हराव नुआइना बजट मयाम काइथोकपा को फंडिंग मयाम तौबा मोदबुंग लान ngамद्री अदुगा एमएलए एमतरा वर्चुअली तौरिसे करम गांदगी ओइबे यानबा कोई कमाइन सिनजिगे हाइबे पोताना लेते देन सीएसओ मैम का कोई उजिक लेबा नेगोशिएशन जे करी स्टेज बो ले रे जे गवर्नमेंट की असेंबली दा मन असेंबली रिपोर्ट पी बे जे स्पीकर दा पी बनते को असेंबली दा रिपोर्ट पी बे जे मणिपुर मियाम दा पी बने बा था तरुक तरुक मा खुद की असेंबली फैमिली जे अदु तौना बने को अदु म लेरे अदुना कोइना गवर्नमेंट दी याम एक्सपेक्ट तौनी लेते सुमाइन तम जगे अदुगा ngasi ngasi ma थोइ बे यांग जे को अखोई स्टेदा ai nungni nuai de ko ma se hai ba gan nuai te nung khan ma ju wai ai ta hai ba ju nuai te ngasi naga ko gi ana tawri se hayeng travel agent dala di ko travel agent da if lagta di naga ko ki amata dum oi gini general je toan le uni si ma clear oi na koi kangom jange idea of manipur se pu gan da ko si kayak ta na ba mong da sakar na law je enforce to bi dam ne ba adi akoi samna ya ngasi je ai si meite mo na ai general ni ai ge agenda ba la gan da ngasai thadou ga tamo ke roje asang tamo asang ojiki tangkul jiga moi ani na amo oina pulaga aingon de attack torok dana ba aina naga ga tangkul ga pulaga thadou de attack tor dana ba sakar na sinje ga damne se moi gi politics na sondarak padai ni si na de wari ne akoina ozajang yamba akoina akoi gi ground level da puloi se aita so ko politically di yong ne what is going on with the government politically di yong ibani di pun gi da ya ba aina mo pham gi ya ai di fa ai di guite wari jana ro ai di usi ITLF ki kano gilja wajong da mai matak da ina FIR 0 FIR ma to le ba akoina wai train bo kon tam da kui de du tam da July 2023 mo ndo male ko matam NBN sorry NBN na CM ko akoina first railway line la kanda mana program provocative statement ham thole ba railway sida nomai pusan gre adu pusan arms and MO has been carried na police FIR file to ma ngasi bo mo da question to we have detail am to like ba ai adu ne ba ina saka da ina government ne biswas lai te ai je maram di hoji lai ba situation sida naga gi ama kuki gi ama adu so yam haining re
kuki yang ene sape ya wai haiba jaga sigi mi mana deputy CM oi kanda akoina sai solution porok pagi level bauda assembly sida not even an hour not even 5 minutes pau khana gi deba akoi MLA sing jina ko whatever has been discussed is regarding the infrastructure job creation development yaeba but akoi development je community level the develop tau ja di yagra ai ni equal development ai je kana no laur ja akoi na to doi tadi uji leiba deputy CM ani sina Imphal Valley manungda deputy CM ama sina Imphal Valley manungda laktabida mana paiba department RDN PRC implement to paganda akoi satisfy oira na to oira question am leiba se ko territorial council RDN PR gini adagi ngasa ye ma akoi uji leiba ADC ahum ne lei se RDN PR gini ko forest bange akoi gi kanona nagai chinau na pai lere adu tadi ngasai gi akoi de leiba ngasai gi ga tare agi base forest ki clearance phangidra guite kano se nangi German road se kano to RDN PR na tawaga PMGSY through gi samjan gidra different infrastructure manipur thuai we among the infrastructure semgal kadra ai je ai gi thamoi de phawjai mayam phobiram de ya ko ai na blame to je nemsa ki gen direct blame to bonate ko forest minister de blame to bonate ai na blame to je assembly de ne ba the assembly is not able to present ko the different department or the ministers 40 people in the floor have ne ai je ko si ne bala I problem je si problem e kam ngane lai back chalaga na ko schedule type order 1950 se kamra schedule type order 1950 se 1956 1976 2002 2011 da ama ani ahum mari rak amend to ga akoi gi ngasai gi ozara bi ba any kuki adage ama muhapsan ni ama mulokthokani ama muhapsan ni ama mulokthokani to ga haptok loksin to ga da manipur de lai ba political power hai ta the whole of manipur gi 60 MLA gi political power je khana da bida quota based da sai gi mi je population je yam galak na ba natraga handarak na ba natraga tribe masing yam galak na ba hanjan hapo option to kan da ngasi akoi census amadi delimitation gi stage ori ne ba si posi to kan ne o schedule caste ki quota lai se seat quota lai se ama khaktani general category manung da quota am da leite akoi sidai da Michael na changa bole pasu dum yai akoi na Michael mahum da sala bole pa yaroi ko si gi problem si lai je hoji laiba India gi laiba structure sida akoi manipur akoi khangdab se akoi hoji tawriba problem punamak se power gi struggle ne ba si census hek loiba da India gi ne ba census hek loiba da ingi ne ba se kai gi noi census ki manung du da 60 MLA gi seat sing je som dagi asom da chatpa asom dai som da chatpa som dagi som chakki ba maitai ne iralen ka ba ya jaga do create sakadoi ne khara mana Michael gi jaga chakki doi ne khara mana oza sang gi jaga chakki doi ne Michael ne iralen ka do khara mana akoi da lakte ne khara mana som chakki doi ne 60 day and da so adu condition lakto ne aduna maram oi kan da census manung sida ai gi jaga da ai gi mi thamoba ai gi Hamlet village oza sang no je hai ba do Hamlet village sing je hong kong to da yawan gi ba si mi khuding ma ke agenda ni tribe khuding ma ke agenda ni akoi gi jo agenda ni akoi agenda sina kamai no hai ga na sai akoi gi jaga sida ayo jai jaba schedule caste ki one reserve category le je kai gumba phibam ne ya ta na delimitation to da yam thina solak ta ga di schedule caste ki kendra ahum mari le je si bau da reserve seat ONG hai ba gi dimala wa ya ne le ke ba aduna si me am je loi na ma kai ni ko punjal laga akoi na hoji yeng doi je aina Michael na oza sang na akoi na swai da prasar to ba akoi na hai ba ne yaroi ba assembly sina deputy CM ani si chief minister gi banglo da na taga ma gi jaga da office pazara pi daga famala kanda manipur gi any issues ya moi famina ga solve to pa change ba ko amana adale ama sidale ga chinna ha ni yaroi ba si je ko aduna ai gi sincere appeal de ka kanda indigenous people da whosoever is the indigenous people 36 tribe let's join hands let us join hands ai maitai ni ma tribal ni aduni yengum je aduga na manipur gi political history se 1947 manipur constitution act ta adu matam du da 53 seat vote ka matam da tribal ta manga yawi bani naga yawi bani chochanpur dagi kuki yawi bani adu matam da there was no quota after we joined the Indian constitution quota was enacted sinebalize ko hoi gap khadi le mbi chinga koi rule to na be to si myam je ningjang ga akoi le situation ji assembly na
through law phasana handle to bi oza sang na ngangan bi gano aingon da su ngangan bi gano oza ma ken da su ngangan bi gano akoi je phami je noi bu appreciate to gi saruk to oi jage na sumai tham jage okay za yam nungai je yam phazana oza Shanta thambi de duga amana khoi gi tung da khara salap pa hai tare oza gi wakhalon in what ways can future incident be handled more responsibly do khoi tokai ta ba khaibum ta na ba sigum gi thodok wathok sing amuk kana tholak ta na ba hai tare sui su dum yamna khoi gi phazana dum nei na ba ya ba ke chob scope ni hai tare oza san oza ten tak na oza roi ba gi oina sida khatang emphasis pizage aduga khoi gi hujik lei di ba kaino sida communities mayam sigumba incidents mayam am thokre aduga tung da sulak pa sida mutual peace understanding aduga kam lei di ba tonga tonga community sing gi da khoi hena strengthen to hona ba hai tare aduga yamna harmony go social harmony ma ka tung dana lakpo da su tang ten tak na thambio ja amagumba chan hoi tam su leite yamna sambadi je now Shanta no so haire ko punamak si akhoi kana da haika da bano government da haidradi government gi responsible ni government gi duty ni ana akhoi good governance haibado ama thamningai honna se madu thamba kanda laiba ngamba kanda asai hairi ba general ni tribal ni maite ni kuki ni naga ni haiba ki feeling do karimata leira roi karisu leira roi aduna hoji Shanta na haiba kumna sidi ariba topic ni hana de gi naina rakhra ko no hoji tholiba loriba akhoi mayam bu controversial confusion lai hanba ama gama se kana no ni se ngasai hairi ba mayam do government na sat matam chana thaba tawga da natro government gi lapses lebe de ki puno handak mi sibi gi do so akhoi na kari ying thiba lege akhoi na ngam do so government assembly de shoiba de gi natro natra adu di wahau to khiba natra ba adu chumna magi mechanism agency government mayam le haribu ada mi phataba mana kaino to khudak da pharaga mi ado tanti pirade kanai di ki chothokani chokhat irang du ko ada mi kun ma thoi phabu du khudak da rescue toro phari ba kidnapper sing do khudak da bu toram lade irang se thogadro mamang da sarko phungi nupa ani humda tangkho huni humda nungdang da phubu do khudak da pharo mona civil ne haye under consulat te haye ado civil da dubo mi dubo police station inakna leraga Assam rifle camp leraga phawangam de haye du di lebak du karamba lebak no opone da ado da loina mak se government di thokpone okay za telap na du da wa yam na nganing de akhoi da huji naina haliba ngasing ngang liba saholiba amaga ma tawriba maite adu aina hulali ba se all this you know si government good governance later begini ado huji yango letan gi se settle tobungam de je highway ne tangkhul gi kuki gi to kari gi no si lambi chahan bang andab se commando mayam manipur gi sarga gi paisa delhi di lakpa tha tolo piri ba bdf irb mr commando sing lising manga thajalo haimang lising ma thajalo lam henba sing do khongkhut lom pur thutel turen da lansalo kari gi adu ma thapaki paikhatraga helicopter pio adu tawaina tawri leri ba mayam du di karamba kok no ba se mi rule system lai budu highway lambi semda na mi black top tong lai budu bo sida sipai lising ama thamba kanda kana na cookie na kana na tawgda ge ba madu di thamdraga helicopter pio ada pio haina go politics story ba ado yam nokninge ado de yam na ama khada go moi di nung manung da lairaga thok loi da bani okay thank you so much yam chuma tham video jana ai oza Michael dam oza nga sai ge khoi gi losilak ko na khatang akoi gi ngasi gi topic relate tau jaraga lake Thadou gi hujik lei ba khoi gi chayet na ba hai tare oza ko aduga akoi gi majority loina mak tholak ta ba khoi Thadou ni akoi gi sigi distinct tribe ni akoi from Kuki akoi gi independent ni hena lei ba sida khara amna somda lei ba aduga moi sina back when sin na rak pa ya ba gi in between de lei da pose lei da way forward che kai no ga ni oza way forward the community level understanding do dum takani ko but Kuki community leader later ba gi problem ne ba the community gi aspirations mayam sing se Kuki gi leader sing na phungdok pangam da ne ba sidagi ne ba problem se today problem mayam sing se kari gi thok pra hai tar suppose litan gi incident thodo hai rese ba you ngawe hai na tangkhoi ma chalak ba khuding mak to Kuki na dum phu ba tar adi oza sang tangkhul sing so dum retaliate to bataye ba so aduga amuka aduda tariba Kuki ni haina
subscribers hai tare ya jaba mi singduna khoi di tangkhul ga naga ga yam nung si chana leiram bane noi khut thin jilakanu noi lakanu khoi machine gi problem local gi problem ne khoi solve to jage hai ga do bane ba aduga asom gi cookie gi kambu leader sing na cookie pi atai tai sing na su appeal to raga mi gi custom atai tai gi matung in khoi khatna roi gum se haina fajana mayam sing du them ga do bane ba this is lacking in the cookie leadership okay, thank you so much. adugi maram oduna it escalated to all this level adugi ne ba so hoi police incompetency amagi so malum lejai government gi weakness dum lejai adoi tarba so ultimately way forward se ada lady ba mi machine do dum yana ba external influence mayam sing se thingba mathau tae ba asai hai riba lungo lingui te do na kari mathau le raga ko oza sang da complaint to raga ma thadou ni haijara aga cookie gi juda kari gi changba business to da aduga mukka media do na kari gi adum police verification su police report da su yaw da ba thadou gi so mukka hapchin ba adugumba mayam sing se community level ki understanding is very important aduda gi ne ba khoi su thadou gi leadership sing su hekta changsil aga hojik thadou student su paikhat liba thadou ate te MP level da so khoi dum paikhat kan ni ba ko adu mayam sing du yam thuna so okay ja thank you so much ten tak no oza Shanta da oza concluding remark when oza ten tak mate matham biyo khoi di leiba phibam sida koina hai do bo khoi da pa ngangan bir kano khoi ngang da na bo khona biu ai je ko topic si bo lei roi da ne saka ne yam pa to re kai na miyam da khoi di ngai ye pa level lengak sigi moi gi progress se khoi di madu discuss to wa ne ba lengak ke ason ba discuss to ju phatte ko aduga ngai gi ten tak na hai je ba ko ngai gi mi ani si be se hoi noi te condemn tawi kai mai kamai to si no have do police na thi do pu statement tholopa matam ngai le be se somai hayeng jo hoi ong ka thola sung ngang le tai mo ju irritate or ka ni government ju ko adu moi na statement na fasan thok piro adu ga cookie na mi hat pase cookie gi khulai pai basing maru ina ko moi na mi hat pase di tangkhul have leite meite have leite they have even killed their own people kangpok with the kun gi ning tho ching tho pha phu si gi le ri ni re popi tha je da ya de ai phu bi le ri ni henglep ta kai da mam le sai ko ta ko adu na sakar na magi record tho phagat piraga kamaina ek to do no do sakar khangbi hoina sumain tam je okay za government se responsibly ek to bagi tangai fadaba dumadi aduma klaire aduna akoi gi ngosigi tho iba cookie khunjani sibagi thodok sisu akoi gi thadau community ga connect tawi tawde habe ngasigi penda bagi tongan tongan ba akoi gi group singdi ju intervene tawbagi post lai adubu masidai sida akoi gi sarkar na puna maksigi dai te lawga da bi sarkar gi makutini mai makutini taraga lai se aduna masida connect tawba tawda ba haiduna akoi nakan namrom da bu tongan amuk tham gi taraga su masida yam phajana government sida masida akoi gi carefully consider tawrakanda facts phajana verify tawba sima dakar oire aduga akoi gi assumption oiba oiramni oiramoi tawba sigi rumors mayam sigi mayam na chingna ba koi wakhanda po ibe sima kokhan bi ba phajana verify tawba aduga hojiki oina di huji akoi gi official finding the credible evidence ta akoi gi rely tawrakanda puthorok da mayam duna pami aduga government gi role si yamna crucial oi sigi matam sida mai si transparent ama koi ensure tawba yamna fair oiba aduga unbiased of investigation do akoi mayam sida pami adu tar mayam gi chingna bangang gi mayam seloi mak tokini masini ena mayek seng seng adum thamta raga di aduna akoi gi public ki trust se masida ista phajana maintain tawbiba aduga misinformation mayam gi marka nungai da pokpusi masi puna maksi masi sop tawbasi masi laksin basi government gi mathawni aduna aroi bada akoi gi priority si akoi gi achumba haba posida akoi gi focus tawbiba justice aduga kaglup phurup mayam taminari ba kundamni ba apik state social harmony sima maintain tawbiba aduga akoi gi amana amada blame tawna mayam am thoi basi irang si marakida masi masu akoi gi leitraba matam duda akoi gi aseng banung sibagi akoi lambi du way for to lak min dunia duna leiba all communities mayam sigi yamna akoi gi responsible oiba dialogue ama lakna bagi tamakta encourage tawba haite adu dugi potum ensure tawba du su government gi side gi amada kar hobo form sima thamjege so with this note ngasi ge koi dialogue ki program si matang si tension jere ngasi ge koi tharoma si saruk ya bidun ma pung phan biki be panelist ahumak oza Shanta oza Michael amadi oza Shanta sagum ko suna thakat phongdok jeri hayeng sulam da mas to iba tonga tongan bai su singi matang da naina janu bi tanja do khoi gi dialogue ki forum na puduna lakjege miyam sungsoi chodan meeting ta bi pumang pom khana kurumje Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada
अथुबगी ओइना दुबई वेयरहाउस वर्कर की थबक कौरी हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्रा तरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani हाइबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असी अप्लाई तोबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असी तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा ड्यूटी meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरऊ क्लास 12 अमसुंग ग्रेजुएट लोइरबा महिरो सिंह की दमकता जर्मनी दा हॉस्पिटल प्रोग्राम तंबा याबगे खुदोंग चाबा पिजरी हाइरिबा प्रोग्राम सिंह अजुदी अहानबदा अकाउंटेंसी हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता कॉमर्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी अनिसुबदा होटल मैनेजमेंट हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगदबनी अहुम सुबदा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी मरी सुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी मंगा सुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी तरुक सुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी तरेत सुबदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगी दमकता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी निपान सुबदा मेडिकल टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असिस्टेंट MTRA तमनबगी दमकता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगदबनी मापन सुबदा मेडिकल असिस्टेंट अमसुंग तरा सुबदा नर्सिंग हारिबसिंग असि तमनबगी दमकता 12 नत्रगा ग्रेजुएट लोइरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी लोइनना हाइरिबा प्रोग्राम सिंग असि तंबा महिरोइसिंगना थागी ओइबा स्टाइपेंड लिस्टिंग 105 दगिना 1 लाख फौबा चही अहुम फंगनी लोइनना 100% जॉब गारंटी इन जर्मनी दा ओइगनी लोइनना 100% एजुकेशन लोन सु सपोर्ट तौजगनी अकुपा मरो गिदमक 7005063196 ता कांटेक्ट तौबिरउ नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मीडियम चंगलकली वेसी नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवरटाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लॉन्ग टर्म वीजा असिना चिंबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपा मलोगिदमक मखादा पिजरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 ता कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगा आइखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड ता लेंसिनबिरउ
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Manipur के अहम न्यूरो पेशेंट्स के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल न्यूरो इमरजेंसी ट्रॉमा नेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंगल मथक तोंथामली कायदा हांदोक्चरे हॉस्पिटल असना मरुइना बीपी स्ट्रोक ब्रेन ट्यूमर नमी गुदोंथिबा स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स स्पाइनल ट्यूमर अमदी माइग्रेन चिंबा लाइंगली हॉस्पिटल असदा न्यूरो की लाइन चंबा अफबो मखलगी खुसु खुलाई अमदी मशीन मरंग कायदे ले मशीना कोक मरी लेनबा तोंगान तोंबा मखलगी अनाबसिंग इंटिना लाइंगली लंदन न्यूरोसर्जन तांगना चिन्मुदी अराप मफमदगी लापा अनाबसी न्यूरोसर्जन उननब होनबदा अवाब क्या मायोंगरी नतना चुंथना अनाब लाइंगना मरम ओरगा खुदोंथिब क्या मायोंगरी पुनमक्तगी खरद ओरबसु कन्ननबा डॉक्टर पार्किंसन सिंह MCS न्यूरोसर्जरी एम्स न्यू दिल्ली मसामकी हॉस्पिटल असिदा पुंग कुमरी लेना अनाबसिंग लाइंगली हॉस्पिटल असिदा अताब ममलदा लाइन नतना OPD जनरल अमदी ICU बेड्स ऑपरेशन मेडिसिन एक्सरे अमदी लेब कमैदी नबसनसु अताब ममलदा फंगल्ली नसिमुलेशन बे अमदी खुदों साबसग सिलोबियो हेना कुबमरो दिदमक हॉस्पिटल असगी टेलीफोन नंबर 7005341666 नत्रगा 8974572154 दा पाउ फबिरक यागनी